Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panganintasik Allah ta'ala ginang ko na salama kalilintad na kapitya ginawa na nabanyo kundo naman baginan sa dunia na sampay sa alungan mori. Sagi ko naman buhay dida makapanggulala na sa maranosong na si kuno to di pililali lang na di ko kurmat sa giyang ko to mga pagriyakan na gusto mga babayakan. Saya ko to special pre na rin na pangurmat na dasal ako sa giyang ko to babayakan. Ayad na so palawira makadar abiliantis saranawa diamond sa iranon. Nagugyong ko tapagariak na dasal ako kaya sa linding idalaw ayad na si Kadirasul. Nagusok ka pangangano na bantugan ni Milania. Sa tiga kang pamanay na wadang pamanadya ka na masara dia ka na makurupa ko kipag pumagulol anakan nagsa kudigi kipag pumagulol anakan sa giyang kayari na rinaw na makapanginsokor ka no kati andi manin na budak kalambay ito sa pangin na udadawin na sa kumusallahu ta'ala. Sa panganintan si Allah Ta'ala matanos na maraya gagapagpanugudin si ikon dulun-dulunan niyo, special palawira makadar, abiliantis saranaw. Sa pangandudong kurpan sa salam, sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saributan tumananggis sa ikatang bungaran wananting. Ang ude
sampai lawir na merarang kuno. Awal ako sa ipanganunuganding ako pataro pausin na aya dinapatang. Para manisuing dekadi ku membukai tay eway nabi ilinti sarana napi isino sino aku na benda ku kunase malaikat gedung na benda ku sendiri di makaturang beyung na di ikuaya kataun desalin apa sulilim benan nalili wa atengko usai ederna mai kata demi nama anakku denaran tang nama anakku nabi kaanuna-nunawang pawimiyalang nagusagup nagagawas bekas di kolim beyanutay pananad makumunay inong kaasay eman to na di kapagkalibanit ko asalas pada pagani sa di ko ayata na inaumilani di ko ayatang at ayaw nakaidu di tamitang kedekab at tadi na peranuni sang kaya